Masuk Uniqlo, pilih apa-apa dalam 300. Kalau sedih tu cakap kalau I kena tipu lah dengan orang yang paling close dengan I. Tak tahulah, mungkin dia takut I bereaksi lebih sangat, so dia terpaksa ambil keputusan untuk menipu. Tapi menipu pun macam mana tak buat benda jadi lagi better kan. Better jujur lah even sakit macam mana pun. Ya, So I. sorry. So sorry. Hari ini you jumpa saya you biar lucky star. Masuk Uniqlo, pilih apa-apa dalam 300. Lepas kena tipu itu hati sedih tak? Jadi I nangis lama. Even sekarang ni macam ni, I terima, I ikhlas. Tapi masa nak ambil untuk move on tu, nak lupa tu bukan senang. Thank you. Thank you so much. Hope you like it. Nah, free. So kita sanitary pad brand.